tun tuma chuan kum in sangni somni paruka FIFA World Cup khel turam somli pariat zingami Belgium squad hi kan lu chil vele dona Belgium hi an player then khati chu kan thelar viawanga then khat ero hi chu an langsar lutuk lova an mingte po hi lamahar phian le ngala chu wangin he Belgium team a player om then khat hi chu an ming lam dan te po hi amak le mai ti tur te po an ni nok mai goalkeeper atang hian soitan ngal mai la goalkeeper hi Belgium hian pathuman kowa tibot kortua Real Madrid goalkeeper kum somthum palimi hi anrin rol ni le turania ani hian kum sang ni som pakhat atangin Belgium national team tan hian a khel tana match za pasari senior team a hian a khel to ani FIFA World Cup sang ni som palia khan Belgium rin rol ani dai towa match nga a khela sang ni som paret World Cup a Belgium rin rol ni bokin match sari a khela sang ni som ni pani World Cup a po Belgium tan goal vengin match thum a khel lea tibot kortua hian FIFA World Cup voi thum khel to in hetatang hian match som panga a khelani Belgium goalkeeper dang hi Manchester United first choice goalkeeper Sane Lamen Sania ani hi kum somni pathum mi ni in kum sang ni somni panga atangin angram senior team tan ain lan tana senior team a hian match ni a khel ve to FIFA World Cup la khel ngai mi lo ani thunga an goalkeeper dang hi Racing Strasbourg goalkeeper Mike Penders ni in kum somni mi chawania ani hi anram senior team tan po ala inlan ngai lo hrim hrima heti chung hian World Cup an khel tura Belgium hian an hruai telani Belgium hian defender pakua an kawa an zinga hian Fulham defender poimo kum somthum mi Timothy Castani hi atel boka ani hian kum sangni sampari ta tangin anram senior team tan hian a khel tana tunthlang hian Belgium senior team tan match samruk pani a khel to ani kum sangni somni pani World Cup a khan Belgium tan match thuma khela anrin rol zingami ni in kumina po hian an senior player zingami ania chuwangin Belgium tan po hian apoi mole tura Beisei ani Belgium hian sporting defender kum somni pani mi Zeno de Bas po hi an kautela ani hian anram senior team tan kum sangni somni pani khan ain lan tana match somni paruk a khel ve to kum sangni somni pani World Cup a khan Belgium tana Fehchhuak zinga atela ma se in elna khel chungin in khel ve mi lawin bencha athut luan thak Brighton defender kum somni pangami Mekim de kai par hi an kautela ani hin kum sangni somni palia tangin Belgium senior team tan a khel tana tunthlang hian match som pasari a khel ve to ani FIFA World Cup a ero alain lan ngai lova kumina hian FIFA World Cup a match masaber khelna rem chang anei don AC Milan defender kum somni pathum mi Conny de Winter po hian kautela ani hi kum sangni somni palia tanga Belgium senior team tana in lan tran tunthlenga match sari khel to ania FIFA World Cup match ero ala khel ngai lova kumina hian World Cup a ain lan masak tong thei turin rem chang anei vele Belgium club tha Club Brugge defender poimo kum somthum pathum mi Brandon Micheli hi an kautel boka ani hi kum sangni sompakwa atanga anram senior team tana in lan tran tunthlenga match sari khel to ania kum somthum pathum mi ni to ma sela FIFA World Cup a hian ala in lan mi alo Lille defender poimo kum somthum palimi PSG tan te po lo khel to Thomas Munir hi an kau zinga atela ani hian kum sangni som pathum atang dai to khan Belgium senior team tana khela match som sari pariat a khel ting to kum sangni som pathum atangin senior team tan in lan ma sela sangni sompali World Cup a Belgium tan Fehchhuak zinga atel phak lova sangni sompariat World Cup a ero rin rol ni in match nga a khela sangni somni pani World Cup a match thum a khel le bok FIFA World Cup voi ni a khel to na atang hian match riat a khelani Lille defender poimo kum somni pani mi Nathan Ngoi po hi an kautela ani hi kum sangni somni paruk kum in atanga Belgium senior team tana in lan tran ve chau ni in match ni chau ala khela ani hian FIFA World Cup khel thei tur squad ta kauzinga atel masak ber kum ina hian atong Club Brugge defender poimo dang kum somni pakhat mi Joaquin Seis hi an kautel boka ani hi kum sangni somni panga ni kum atanga Belgium senior team tana in lan tran tunthlenga match li khel to ania ani po hi World Cup la khel ngai mi lo zinga mi ani German club Frankfurt ta an defender poimo kum somni panga mi Arthur Thiate hi an kautela ani hi kum sangni somni pakhat atanga Belgium senior team tana in lan tran ni in tunthlang hian match samthum pani a khel towa sangni somni pani World Cup a Belgium tan Fehchhuak zinga telin ain khel mi lo thunga bencha athukui thak kumina ero match khelin ain lan ve ngei to Beisei ani Belgium hian midfielder paruk an kawa chungzinga chon Napoli midfielder poimo kum samthum palimi Kevin De Bruyne hi atela Kevin De Bruyne hian sangni somatangin anram senior team tana khel tana
match za som pasari tun thleng hian a khel to sang ni som pali world cup a khan match li a khela sang ni som pariata match ru khelein sang ni som ni pahnia match thum a khel leya world cup voi thum a khel to na atang hian avain match som pathum a khel to ani Kevin De Bruyne hi Belgium Golden Generation tong phachin kha niya Belgium Golden Generation a dak lut phazinga tun thlenga anram senior team Tana la khel zel tlem te zinga mi ani Aston Villa midfielder poimo kum somni palimi Amadou Onana po hian kautel ani hian kum sangni somni pahnia tangin anram senior team Tana khel tana tun thleng hian match somni pasari a khel towa FIFA World Cup sangni somni pahnia khan match ni a khel Rangers midfielder kum somni pangami Nicolas Raskin po hian kautel ani hi kum sangni somni panga atanga anram senior team Tana in Lantran tun thlenga match som pakhat khel to ania kumina hian avoi khanan World Cup a inlan theina rem chang nein anram Tana Fehchhuak tura kauzinga atel Aston Villa midfielder poimo kum somni pakomi Eurate Elements po hi an kautela ani hian kum sangni somparuk atangin Belgium senior team Tana khel tana tun thlengin match somret pathum a khel to Eurate Elements hian sangni sompariat World Cup a khan match li a khela sangni somni pahnia match thum khel bokin World Cup voi ni a khel to na tang hian match sari a khela tuna Belgium squad a omzinga hian FIFA World Cup a match khel tampol ani Club Brugge midfielder kum somthum pathumi Vanaken po hi an kautel ani hi kum sangni sompariata anram senior team Tana in Lantran tun thlenga match somthum pahni khel to ania sangni somni pahni World Cup a Belgium squad a telma sela bench a athut luan thaka FIFA World Cup a hian match ala khel ngai lo Girona midfielder Dortmund tan te po lo khel to Axel Witsel kum somthum pasari mi po hi an kautela ahu paveta hle ani hi Fellaini hun laya Fellaini nena Belgium midfield laya in kop thin khan niya kum sangni pariata tangdai to khan anram senior team Tan hian khel tanin tun thlengin match za somthum paruk a khel towa sangni sompali World Cup a match li khelin sangni sompariat World Cup a match ruk a khel leya sangni somni pahni World Cup a match thum khel le bokin FIFA World Cup voi thum a khel to na tang hian match som pathum lai a khel to Belgium hian forward player hi pariat an kawa chungzinga chuan Atalanta forward poimo kum somni pangami Charles de Keitalaru hi an kautela ani hian kum sangni somni atangin anram senior team Tan a khel tana match somni pariat a khel to ani sangni somni pahni FIFA World Cup a khan match khat a khel veya mase minute som panga chau a khel Manchester City forward poimo kum somni pathum mi Jeremy Doku hi an kautela ani hi Belgium Tan player poimo turania kum sangni somni atangin anram senior team Tan hian a khela tun thleng hian match somli pakhat a khel ve to sangni somni pahni World Cup a khan match khat a khela mase minute som pariat chau khelin khamitum khan an player poimo ani phak lova kumina ero an ki player Turte zinga mi ani Lille player poimo kum somni pakhat mi Matthias Fernandes Pardo po hian kautel ani hi anram senior team Tana match la khel mi lawaniya mase Belgium hian ring tokin an senior team Tana match la khel mi lo hi World Cup khel turin an hruai telani Napoli forward kum somthum pathumi Romelu Lukaku po hi an kautel vele ta ani hian kum sangni somatangin anram senior team Tana khel tana tun thleng hian match za somni pali a khel to anram tan hian sangni sompali World Cup a match li a khela sangni sompariat World Cup a match ru khelin sangni somni pahni World Cup a match ni a khel boka World Cup voi thum khel to in match som pahni a khel to ani Benfica forward kum somni pariat mi Dodi Luke Bakio hi an kautel bok ani hi kum sangni somni atanga anram senior team Tana in lan tun thlenga match somni pakwa khel to ania FIFA World Cup a ero alain lan ngai lova kumina hian World Cup a ain lan masak ber tong thei turin rem chang anei Strasbourg forward kum somni pakhat mi changni somni panga atanga Belgium senior team Tana khel ve tran chau Diego Moreira po hian kautela ani hian anram senior team Tan match ni chau la khel ma sela Belgium hian World Cup a hruaitla ka ngain World Cup khel tur player somni paruk an kauzinga antel AC Milan forward kum somni paruk mi Alexi Salmakers po hi an kautela ani hian kum sangni somni atangin anram senior team Tana khela tun thlengin match somni pathum a khel to FIFA World Cup a alain lan ngai mi lova sangni somni pahni World Cup a khan in khel tura kauzinga atel ngei rin ni ma sela khati lai khan ain liama wangin kau theina om lova chu wangin tun thleng hian FIFA World Cup la khel mi lo zinga atelani Arsenal forward kum somthum pakhat mi Leandro Trossard po hi an kautela
ani hian kum sang ni som ni atangin anram senior team Tana khel tran tun thleng hian anram tan hian match somnga a khel towa sang ni som ni pani World Cup a po khan Belgium tan match thum a khelani Belgium in player som ni paruk an kauzinga hian anram Tana champion no moi choi to pakhat ma anom lova senior level a ani emo H level a po ni sela atu te ma hian anram tan champion no moi an la choi ngai mi lo Belgium hian an goalkeeper pathum zinga tibot kortua hi bultan tua an man le turania Real Madrid goalkeeper rin role hi apoi mole don defender pakua an kaute hi Fulham Brighton AC Milan Sporting Lille Club Brugge player te an ni hloma Lille le Club Brugge atangin player pani ve an kau midfielder te hi an poi modon leya player an nei thatna lai position po ni in alanga Kevin De Bruyne hi upadeu hlek to ma sela teaming nga natla quality nei alania Aston Villa player Yuri Tillemans hi atangkai le in arin omboka Amadou Onana po apoi mole anga Excel Witsel hi bultan tu ngezinga atel lawani po in experience ani thatto na shimshim hi team tan atangkai phak don ani forward lama hian Jeremy Doku hi bultan tua atel arin oma abak hi tutenge niyang tirin thiama har dewa Leandro Trossard hian bultan na chance anei tha a ngayani center forward role changthin Lukaku po hi alahi mem achiang lova Belgium hian ko ngei ma sela forward dang hian anlu alan ve to mayengem o ati theya chu wangin Belgium a hian Lukaku hian bulatan kher lawani po in thilmak ani shan lawang player langsar lo jok thatak tak enge mozat an neya chu wangin alangsar te tan po hian in thlada athiang lawa andin mun hi anghetem ti achiang tlat lawani kumin World Cup a hian Belgium team atangin mel thar kan munwal dona player thatak tak kan shet bel turate po han Beisei phot maila qualifier lam kan enchuan Belgium hian Wales North Macedonia le Kazakhstan ba ka Liechtenstein tenen om hawin group match riata voinga an chaka tebula achung bera an om qualifier a tlomi lo zinga mi an ni awangin World Cup a po hian machon olsam an ni arin om lo Belgium hi ram sang mi te pem tam na mun ani awangin tong thuwa po anin pol na sa leya chu chuan an tan in pum khat na tha nei ati har safawa coach roi thlengin hei hian ngong anei thin ni in an soi chutiang ram chuni ma sela player thale langsar an hring hnem to leya ma che an golden generation a meu po major tournament a champion chu soilo final po an lu zomi lawa tun generation kalmek en hian player langsar tak tak an nei tam lo ta bok nen alangsar zolte po upalam ani tlang puile zela chu wangin Belgium hi chu champion Beisei na lama chuan tlang taka soi chuan Beisei san zual zinga antel lavani Belgium hian World Cup hi chu an khel fawa World Cup ma saber sangkha zakwa samthum World Cup a po khan antela sangkha zakwa somnga pariat sangkha zakwa samruk pani le sangkha zakwa samruk par World Cup a khan antel lo thunga sangkha zakwa somsari pali World Cup a po antel lo lea sangni paruk le sangni som World Cup te po kha khel lovin abak zonga chun antel ve veka an thlen sanber chu sangni som pariat World Cup an golden generation hun lai khani in semi final a antla a pathumna an ni zui World Cup masa sangni somni pahnia khan group stage paltlang lovin antlama leya kumina hian engtak angdo nimo Belgium a hian Beisei sang lutuk lo ma sela Beisei phak ba ka che thathei an ni ve thauti ero hria ta tha a achan chu hein elna hi football ania achan dang le chu an player te hi enta ila danglam na thlen thei an neya an player anol puina kan hriat chen lo te po hi talent nei thatak tak an ni hlom chu wang chuan World Cup meu an khel phak tuwa an mania chuan Beisei an ti sang turani chutiang rilru chu an mani ngei po hian an pu ngei bokang ole khate chin kha tun tuma kan topic kan soi zau theina chu nile photro se